E ngā waka pīnaku o te motu tēnā koutou katoa. Me whakamāmā ake a Hitreiria i ana ture tau hoko āporo kia pai ai tā Aotearoa hoko āporo kia rātou. Koera te whakatau i puta ake i te uepu tau hoko o te ao i te rangi nei. He ture e nei kua roa nei e tau tohe tiana. Nā kona no i koraro atu ai a Mikey Sherman ki tētahi kai whakatipu huarākau Māori ki te kapo ake i ona whakaaro. A nei te pūrongo. He huarākau kua rua te kaumāwhitu tau e tipu ana ki te whenua nei o roto Pounamu, he mea hoko ki Uropi, Piritana me Amerika, a kaore e roa pea ki a Hitreiria hoki. Everything's pointing in the right direction and our sums have been gone over thoroughly with. You know, there are all those things to consider. Nā te whakatau a te uepu tau hoko o te ao, me whakamāmā a Hitreiria i ana ture, kia ngāwari ake te hoko atu i a tātou āporo ki reira. Kua iwa te tau tēnei take e tohetia ana, no te rangi nei ka puta, he māramatanga. I would say that everybody in Hawke's Bay who is an apple grower is smiling quietly. Nā tēnei ka whānui ake te mā ki te āporo i a Hitreiria me Aotearoa, mai i te whā ki te 24 miriona tāngata. Tata ki te ko 100 miriona tāra te wāriu. He oi, tērā te whakatūpato o ngā uepu Māori, aha kua te manawa rū o te motu, ko te kōrero kia māhaki tonu. The continued focus on competitiveness between Australia and New Zealand within the economy is wrong. We need to develop the Australian market, and through doing that, we will advantage ourselves in the long run. It's like treaty partnership negotiations. You go in quietly, but having done your homework, and think more about forming relationships rather than saying me or you. He oi, mo te wā poto nei kei te whakahihi tēnei uri o Ngāti Kahungunu ki ana kai. I do think our apples from Hawke's Bay, from Kahungunu, are probably some of the best in the world, yes. Waiho mā te waiwai anō te waha e whakawā. Mikey Sherman, Te Karere.